dodok jentul dewekan ngenteni liwat aduh jaga jarak apa baik kekaton tambah dia tambah nemen dodok jentul dewekan ngenteni liwat ikakan apa baik kikaton tambah dina tambah nemen lamun gleleng ning pangkon ati sun lagi ketuwo apa baik sing tepan cuma kakang sing kedalang bos grogol bos grogol bos grogol bos grogol sakit bos grogol mending bos grogol makin tua semakin menjadi gula lagi kegoda kemana Pak Kuwu? Hatur nuhun Pak Kuwu, Pak Kuwu. tetangisan asing menak turu kekatane sayang liku bagus Tua si tua Siapa, jadi. siapa? Makin tua semakin rabi tenak turu bisa mari demanan wis lawas teken ini kula pengen dadi siji lamun gleleng ning pangkon ati sun lagi ketuwo apa baik sing tepan cuma kakang sing kedalang bos grogol ayo bos grogol bos grogol ye beberes aa selamat beberes bos grogol bos grogol bos grogol aa bayar sia-sia si tua jadi. Makin tua semakin menjadi gula lagi kegoda ning lanang demanan wis lawas teken ini bos grogol tua kenapa bos grogol makin tua semakin bergaya najan kakangnya wis duwe rabi lenang turu beli bisa mari masih ada demanan wis lawas teken
masa. Kula pengen dadi siji. Aye. Lamun gleleng ning pangkon. Mikir apa? Ati sun lagi ketuan bos grogol. Bos grogol. Apa baik sing depan cuma kakang sing kedalang. Ih lucu. Lagi lucu-lucunya, Pit. Makasih. Lamun gleleng ning pangkon. Mikirin apa? Ati sun lagi ketuan. Wah. Apa baik sing tepan cuma bos grogol sing kedalang. Atur nuhun Terima kasih. Sakim dan kawan-kawan.